Hello kagayam na imbang nga oras kanal daw iti tunggal maysa. Welcome kayo manan iti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod man kani kabsat Nora sa napunon nagan tintay patangatang drama itangam sakbay na hello mampay kani Princess Ramos Tita Santo Domingo Quirino Isabela. Kastamatan kadagiti taga Poblacion Villaverde Nueva Vizcaya dita Purok Daya from Ray Mina kani Marilo Alcalde dita Hong Kong. Kasimanti ko na ni kabsat Nora. Dear manang biyanang, adaw galik amang lamang iti padak a tao. Nasamak namin iti libre, tadyak kayat ti agastos. No kasdya nga dalakad may kadag iti gagayam kan katrabahwa. Tapno nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Kunamat lang no afford na mati pumanasyar iti agdudong mga lugar. Amok tumatla ang agas-gastosan dyan ka nga asawa na. Apay Nora, itay kapay asuman na udit ha. Kaslada ka apapang. Apay, nalpas mo tay aramidam a report itabulan? Uwan idi kalman pay lang. Aya, isumo lagayam at cellphone mo latan at isang sangwam. Katamat ngamin dagito ipupos ni Annabella. Adamanan iti may isang nga beach. Sino nga Annabel? Diyan kaklase tayo di elementary Diyan nakapsot ti utak na. Diyan ka na yun nga nakatugaw ija abay ti CR. Ni Annabel amuse tayo idi? Miyos ang tabad mat. Sika talaga, tila malaglagip mo. Malakit din. Urno sumundagi taag kaiwara a papel dita table mo. Tani asidugan ti lunch break. Tilantuman pang sapsapulam kadagitan no madamdama. Ne, adamat gayam ka barbaro nga lugan mo, Joseph. Talaga mat Duma nga talaga ti asensado niya. Naalak lang iti hulugan natin, Nora. Dumamat lang adabukod ko alugan, akas karag iti kakabsat ko. Tapno saan nakabulod latan kadakwada. Tanay, nakababay na. One mat kit di kakaiso na ana i-promote kamatan. Regalwang mat aday tabagim. Uwan alis Kasi nga minalugan ni kayat ko. Tay ado ti mailugan na, tapno anda pagluganan mi amin na kamang ti pamilya, nukas niya nga daouting mi. Ngam, anya nga tano itis drive tayo datalugan mo, Joseph. Nalpasen, Nora. Naites driven. Sigamot Nora, tila ibagbagam. Nakadkadlaw akayat mo manentirumwar. Toxic tumat ngamin iti opisina no kasto nga pa nagsasubmit iti report. Kaya't ko kumamatag aliwaksay. Bakit planon nyo kaano tayo arumwar? Tapno, baka pa-share tayo, mamay. Ay na, nakababain mo't Joseph. Sige, da kami timakamo nga agplano, Joseph. Basta datalugan mo ti usaran tayo anya. Ay, katwa na. Dahil talaga yan. Awan problema. Nay, apay, kunak man no dual daw kayo lang iti papanan nyo. Kaslapang dualawas mo't tanday taala umabado manakaw. Ay, nananang. Ag-beach kami. Ado ti tupis ngayon nalak. Anya, apay, asino dagiti kakadwam. Dali sa nga gayam ko akan dagidya ka opisina. Isi bumiman di lugan ni Joseph nga barbaro. Kakaiso na nga libre. Ay kat nagluto ka kumangarod iti kanan nyo ijay dalan wano balunan nyo. Ay na, haanan nanang. Isudan natin makaamo. Day tala ang ngarod gargarat mo ti alaam. Awan itugot maun. Masadutak nga agbit-bit-bit iti kumkumporme. Isudan ate makamo. Siyak tinang awis ka ni Joseph tapno adala ang pagluganan me. Umanayan adata nga share ko. Ay na, nakababain mo't nga ima-ima kalatan ama pananak ko. Handa ka di nga pakasikuran, nanang. Sige, tani, madamdamakat adan di pagluganan me. Baka da pa'y malipatak no kasto nga sao kayo nga sao ito abay ko. Kita ka din ni Nora, Lisa. Madlaw nga agin-enjoy di tinaparan tayo. Itay pa ya pumanikyor. Ngarod, dila mauma. Agsusukat pa'y tibado na. Idinto ta apagbiit tayo na ang dito. Iso, madla nagdakkel di malinita nga intugot na Taado mo't gayam ti inalan akawus na. Aywan. Agpagasak no madamdama, sakbay nga agawid tayo. Nawatiwat gayam, tinapanan tayo. Nagastos iti krudo. Ala,
Di kagdanag, taibagak ka dagiti kakadwa. Kapag bibingayan tayo ti para iti dayta. Kastamot tan ti bayad ti transient ang nagdagosan tayo. Ang Lenora, adda nadlaw ko kankwana. Hmm. Manipod na kadanon tayo dito. Di mo't pulos na girwar iti kwartana. Dahil tamot lag picture ti aramidin na. Kas kadag video. Ala, siya kung ti makaamukan kwa na, Joseph. Lisa, ala anak man iti picture. Puro selfie nga minanti na may akadag iti picture ko. Sige. Pinpintas sa adata pa ng picture mo kanyak. Kakaiso nang nabulod ko datanag nga nga cellphone ni Joseph. Aya, kukuha pa'y gayam ni Joseph day ti cellphone nga aramatam nga ang selfie. Katuan na atan eh. Blurred mat nga medya kamera ti cellphone ko. Sayang TV, uno ko. Agpusi nga kaito nga banda niya. Kita man umayati po siyang ko. Ala, aramidom amin a post akayat mo, tamang pili kan tulaangan no, anya ti mayat. Ang di ka unay agyad Oh, i-straight mo tabagim. Ay na di ka agkubo Mang insulto ka, no? Amo nga sigod nga ko buwak. Pa-straight am tibukot ka. Ay kwa, ti kayat ko asawan, pabasitem tabuksit mo, tapno saan kang agyad. Sige, agposing ka manan, taalaan ka itiladawan. 1, 2, 3, smile! Sige, aramidom aminon akayat mo aposing, tamang pili kan tulatan. Ay, sige nga Rod. Aglag to akampay idi niya, picturean nak. Sige, madamdama manan, tada pa ibang friend. Nakababain mo't no awan ma-share tayo kini Joseph. Para iti pangkrudo iti lugan, iso amang tad tayo amin. Ni, kunak man no libre. Isungarod nga sinugsugak tapno malibre tayo. Pagbibingayan tayo takababain mo't. Da kayong matan Hanakon nga iraman ita, tasyak matinang awis kanya na. Apay, inuhan nga gapu kanyak, ada nga tayo pagluganan tayo. Awan, Apay anak kaw, kaslamot nalpay ta abaga managaway. Imbes ang naragsak ka kumaanagga po iti bets. Kaslamot karkaro ang na-stress ka anak kaw. Kasanumat nga mintatang, jegayim ko. Iso tinangi daulo iti dayjay nga auteng. Ngam awan mo't apulos ti inyambag na. Siyaklakit nga rod tinagbaybayad iti rumbang ko maabayadan na. Anya, ay naglokaon. Kunak nagbalbaliwan. Taagpada kami mo't nga adda trabaho nan. Ngam kasjilat tamat gayam ti ugali na. Kaslaki maron sapay. Ay singiram to Apay nga ben nga imbayadam. Di mo ko mabinaybayan. Mabainak mo't nga rod kadagiti kakadwami, tatang. Intun sumarunaw, akas niya manan ti aramidin na. Baybay amaw. Panawan nyo kit day tap nagnakaw. Ngala, inkaginanan anak kaw. Tanay, madlawa na bambanog ka. Makita yun, nanang. Nagmamayat na iti ladawan ko ije na pananmay nga beach. Ngam ay nakatupis ka lang. Kasanon makita ti sa balid ay ta. Dato iti ibagbagada nga swimsuit. Swimsuit nga ron. Apay adag pa dya mga aglangoy. Kas kadag jacket. Beach nga ron tinapanan me. Natural ang ag-swimsuitak. Dagijay kakadwam. Kasta mo ti suot da. Si kansalaang mo tinagsuot iti kasta ijay. Uwan ata ignorante dagijay. Handa nga amo ti uso. Pang old fashion lang da amo da. Kan oray kumaano sexy ka anak ko. Ngam saan mo? Ay, agdayet ka ngamin mo't Han mamat nga data diet man nanti ibagbagayo. Makauma nga dangdanggan. Ala, apay akas to'y ti impopos ni Nora iti FB. Nakatupis. Ay, nagturad mo dun. Bagbagam to man niya gayam mo, Lisa. Tani, pagkakatawaan dan, gapoy ti kasta apos na. Urikas kasano, andamot lata panang sakit ko taag kakadwa tayo kat nga raw. Rum, haramat nga minan amin na kinarakar na. Sige, takasaritak to, Joseph.
Apay ko mga i-delete ko nga kat nagmayat tupay. Yung pagkakatawaan dakan, friend. Umapalda lang ha. Handa ngamin nga makasuot iti kasta nga insuot ko. Iso nga umapalda. Nagngingisit da ngamin. Siya kat uray na lukmagak na pudawak. Iso nga apalandak ta na pudawak. Nora, Kan ay na beach nga road dyan na panantayo. Natural nga agtupis da tao ha. Apay nga dyan may isa nga kaklase tayo ide nga ni Roxanne. Nakitam dyan post na. Uray la makit kita ti kararuan na ni dyan suot na. Ngam nag-ado matlata ti likes na. Nag-ado ti maayayatan no kas dyan nga agtupis. kunam ata model kat nga rod. Kan talaga sexy. Bagbagay na. Na kaslamat nga imbaga mo nga hangko nga bagbagay ti agtupis. Apay, dagiti lang nakukutong ayat ti agbado iti kasjay. Ay, awan Apay awan karbangan dagiti nalulukmag nga agtupes. Kalukuan mat data nga ibagbagayo. Isaksakit ka. Tagayim kakit nga rod, Nora. Madimot tirik na. Nukas di apagkakatawaan da ka. Iso ano dangganak. Agyaman nak. Ngam na saan? Makamu ka. No siyak, hanak nga papektar kadagita nga tataw. Apay ko ma. Asino ko madagita nga itibiyag ko. Kathanmat nga iso dati mang pakpakan kanya. Bay ama nga matay da iti apal. Apal dala ang data. Lisa, birthday mat gayam ni Rochelle nga kabarbaro nga kaubaraan tayo inton bigat. Kasta ya, kan? Ag-aw-awis. Ije kanumat na latak nga beach, ije kagayan ti papanan tayo. Kasta ya. Talaga nga baknang da niya. Agasam, agpa-beach ko naman. Kan taga kagayan da kanumat lang. Iso nga kayat na tayo kano nga ipasyar ije lugar da. Nakababain sa timapan. Naimbag kumaano na singitakan kwa na. Ngam saan mat? Kat orayan ag-aw-awis nga rod. Sige kit din, mapantamat niya. Si kalaangan timapan. Masaduta. Kan may sa, adalakad ko inton bigat, friend. Nakadkadlaw matngahan mo nga kaya timapan. Pasensya kan at talaga. Diyak kaya ti sumurot, Nora. Kan talaga nga adalakad ko inton bigat. Gundaway ta kumadato yan nga makapasyar manan. Han mo kit din nga kayat. Mapanta kit din, Lisa. Mala, panunutag pa'y anaimbag, Nora. Ay na, nagmayat gayam itoy. Nag-ado ti mayat nga pagpasyaran niya. Kunak tumat nga min kanyam. Imbag ata pinilit ka. Wan nga rod Ay na, babalasan ko. Pasensya kayo na. Di na kayo masangot anak ko nga si Kaswan. Ado nga mintisa nga ili na. Okay kayo kadilaang. Ay, ayos lang, nana. Ay, ma'am, nagpintas gayam itoy. Ado pa yati mabalin na pagpasyaran niyo dito. Malangarod, ag-enjoy kayo lang Panawan kayo pa'y. Kita agdagiti dadumasa nga iliyaw. Ay na, agyaman kami, ma'am. Di na kami latan ikaskaso. Nagadugayam ti sa nga ilin ni Rochelle. Wan, isama kumikum launay. Ay, mabainak ngamin. Amangan kunak numaburing kayon dito. Ay, haan, ma'am. Nagpintas to pa itoy. Ado pa ti kayat may nga papanan. Nalangarod, na kayon ti makambawan. Tatulungak pa iti anak ko ang mga sikaso kadagiti daduma sa nga ili na. Mabanda kay Dag pa siya, Lisa. Ay na, nakababain mat akin ni Rochelle. Naimbag kumaano kabisado ta ditoy. Kan amangan no panawan data dagiti kakadwata. Siyak te makaamo. No kayat mo, ag-extend ta pa iti may sang aldaw itoy. Tauray umuna danton nga agawid dagya kakadwa ta. Ay saan makigiddan talat ng kadakwadang agawid. Nagkiji kamatan nga kadkadwa. Tadala nga rin nga nakaumay tayo itoy. Sulitan tan Again enjoy ak matan. Uwan angam dumala ang matadya ag sursurta. Ado ti mapasyar itoy. Kan nagpicture-picture ta kasjay. Tapno adaman na iposta. Karkarwak man kit di nga surunan dagi jay na apal nga tataw. Kita akmanuhan nga dumakkel nga kaslabigaw dagi jay matmatada. Ala, awanin dagiti kakadwat na Nora.
pinanawan datan. Katbaybaya ama. Imawag ta siguro itay. Ngam awan mat ngamin signal ko itay. Haan nga bali, nakatungtong kun jay caretaker ito'y nag-ihanan tayo. Imbagak nga ag-extend ta. Kat, saan tapay nga rod nga agawid? Katahan pa'y, inton bigatan, tayin ta agpaspasyar. Nagpipintas gayam tilaklako da ito nga department store niya. Uwan nga rod, saan pa'y anangin na tila ko da? Iso nga ron nga ipapastan ta ag-shopping. Kakaiso na nga nalakati magatang ito'y. Uston to'y may sa t-shirt, kan pantalon ngayon nalak. Ay, nayunak pa'y kanyak, kurang pa'y dagito'y. Ay, sayang nga minta nalaka. Nayunam kay dito alam at mabalin mo nga ilako ijay lugar tayo. Ilako mitinangin nga na. Tapno adamat ganan siyam. Gusto da ito yan, Nora. Ala, intakit di agbayadan. Ay, sige nga Ruda. Agpila ta nga Rudan. Eksakto nga data ito'y pilaan. Sige, tani, nabanuga. Kaya't kunta ginana. Ay, pakiig mo man dito ginatang ko tag si Arak Biit niya. Ah, sige, dara sama, agsubli ka adagos. Dayjayan ni Lisa. Tumalang kiyaw. Dandanin ang bayad. Anak nga agsubsubli jay. Tapno pakibayad na jay ginatang ko. Imposible ang anak nga ibayadan. Kat gayim na. Ay na, permiti talang kiyaw na. Sige, bayadam kay din, Lisa. Anya ka matan, kunak nga agsubli ka adagos. Sayang mat ngamin tipilak itay no panawa. Ay na, si makit nga mintitihan ko. Iso nga, paspasin siya, Lisa. Kat binayadam mo dyan nalak. Katuan oh, day to tirisibo. Impalasin ko tirisibo day takukwam. Tapno amom ti bayadam. Nan, agbayad ka nga rodan kanya. Uwan ka di. Hangka ka di nga madanagan. Bayadan kanto no madamdama. Agsapan, ngam di mo pa'y inyawat ti bayad mo kanyak, Nora. Agbayad kan Anya ka matan? Ag-agsa pa, agsing-singer ka. Apayhan mo nga maiturturugan data. Kud, kunambot ngamin nga agbayad ka adagos. Ngam awan mat mauray kun. Kasapulak ti kwarta. Pang-asim, agbayad ka kuman. Man umatikas ta nga gayam. Manag-singer ka gayam. Imot ka gayam magayam. Ah, ni, apay ngay akas namot ten ti bagbagam. Kunaklakit din no, ilibre mat nagidya kanyak. Han mat gayam. Ngam sige, bayam. Bayadak tumat lang no, ada kwarta. Anya, no kasta, awan kwartam. Ngam kundi shopping ka. Katuwan na, tatiaan mo kat ilibre na. Anya, Ni, naiturog ko mat gayam. Ni, ayan nga ta ni Lisa. Lisa! Ayan mo! Ni, haan mat nga sumumbat. Ha? Ala, awan mat tan ita di malita na. Kan, di sinapin ko di kalman. Awan mat tan ito'y. Lisa! Ayan mo! Lisa! Unay matan ni Lisa. Talaga nga pinanawan na ngagmay masa ito'y. Nagawid gayaman. Kasano nga tadato yun ngay. Sa payawan ko kwartak. Pasensya kan man. Ngamdas kan nga irwar mo dagiti gargarot mo. Tado pa'y ti kliyente ming agsangpot. Naumpot nga minin ti oras kan aldaw yu dito, ma'am. Kan bayadan yu matan ti rentayo dito, Apay, haan nga binayadan dya kadwak. Saan, ma'am? Takuna na si katimang bayad. Anya, kasano ngay? Awan mat pagbayad ko. Baka mabalin nga utangan pa ang... Ay itay bus mi ati kasarita, ma'am. Ay, sige man nga ron. Ayan, ayati pusyo ta kasaok man. O may ka, takuyugan ka amapan iti ayan na. pasensya ni itaak lang agawid tatang. Ado ngamin tinakataktakak. Madiman gaya man tirik na yun. Kapula siguro, iti pudot na ito yan ako. Isa,
Kasla kakapsot ka ng maulawak. Mapantayo lang ang ni ospital, tatang. Masapol amataming kayo ana imbag. Sana balita nagpakada akon iti trabaho. Aglangan akpailaan. Ay na, alang aron sikati makaamo anak ko. Uray saan ko man agpilit kamot ngamain. Oh, aday tadagiti lalabaan, ma'am. Oh, Ni, nag-adungay data nga labaak. ganos ka, ma'am. Takas tamad tinagsarita nyo kinibos. Aglaba, kan agdalos ka dito'y transient. Tapno maikarom ti panagnaadyo dito'y. Grabe mat data. Parigatan dak mat unay. Tulungan dak nga rod mat Pasensya kan, ma'am. Saan ko at trabaho dito? Sa bali ti ayan ti trabaho dito'y. Sige, panawan ka pa'y. Numalpas ka ng aglaba. Agdalos ka kano, kuna ni boss. Anya matanan. Dayjay tumat nga Lisa. Mangilawlawan. Mangipaspasubo. Apay nga itakala ang asumangpat, Nora, anak ko. Bad trip. Kagurgurak da dyan nga Lisa. Impaspasubo na. Apay, aya. Agasam. Pinanawan nak ijay nagdagusan may tinapanan me. Siyak te impasubo na nga nagbayad. Sa payawan kwarta ngay nalak. Imbag ata kinayat da ngay karok. Mabanti pa naglabakan pa nagdalos ko. Ay nakagurgurak da dyan nga Lisa. Apay, anya tulagan nyo, aya. Pagbingayan nyo ti magastaws. Haan ata iso na nga rod ada kwarta na. Di sagot na ko maamin. Kanagasam, inalanakit din dyan sinapin ko. Tinakaw na. Kunam nga awan intugot mo akwartam. Ngam na nga laam ngay iti pinag-shopping mo. Kat binayadan ni Lisa Impabayad ko pa ilang kanya na. Adda karbangan na amangala iti daychay. Takwarta na matgayam tinaigatang. Ha? Amu kunti ugali manak ko. Bayadam ko nam. Ngamsaan? Adda ululbud mo. Day tangamin ka timadikan ka. Nalaing ka nga agkikil. Ngam nagkuripot ka mat. Madingamin ti kasta nga ugali manak ko. Saan anasaya at timang lamlamang itipadam a tao. Gayem nak nga ro, di rumbang nga ilibre nak. Ngam adamat paggastusan jay tao. Saan laasika ti paggastusan na anak ko. Pumanasyar ka, ngam di mo mat kaya ti aggastos. Mangnam na makalatan kadagiti kakadwam. Nakababain ti kastangar aramidem anak ko. Ay, Apay analiday ka amang buybuya di ta cellphone mo, Nora. napan gayam nag-swimming da Lisa. Kandagidya ka ubraan me. Nag-ado ti post da. Ada pa'y videos da. Nagraragsak da. Ha? Handa pa'y nga nag-awis. Nagsasaur da. Di da ka inawis takas tamo nga minti aramid mo anak ko. Handak nga minan nga panpansinan ijay ayan ti trabaho minanang. Kaslamat tanan nga handak nga am mo. Kat basol mo mutlaeng. No apay ako maya kaidakan ka. Ta siyempre, bakit kita dati aramidem. Kat nalabit napunuan dan. Iso nga agpanunot kan anak ko. Amirisem dagiti bidot mo. Kat amok nga amom tirason. No apay akim maya kay dagiti katrabahwam ken ka. Saanen amasapol nga ulit-ulit nga ibagbaga. Lisa, intan ag lunch. Ay, umunakan. Sumarunong akto, Nora. Kan may isa, awan kwartak ka pangilibre kan ka. Ala, hanak mat nga agpalibre kanyam. Siyak ti mangilibre kanyam, Lisa. Sigurado ka? On, promise. Dati man ti pag-lunch ta. Ada kwartak. Sure ka? Wan ko nakmat. Ay, friend, sorry gayam No iti kalabos kat nagpalpalibre lang ti nararamit ko. Kinapudno na, mababain ak unay kanyayo. Da kayo nga katrabahwak, karakaro kanyam. Naamiris ko nga,
Bidot na gidya nga inararamid ko. Kababay na mapampanunot ko. Ish. Ha? Han gayam nga rumbang nga lamlamangan ti pada nga tao. Tangay agpapada tayo nga agsusuwildo. Agbibingay tayo iti amin nga magastos. No kas di nga adalakad tayo. Ay, agyaman nakarik na kamatlaan ng Nora. Ay nano, di ka pa'y lagbalbaliw. Talaga aliklikan da ka kumaniti agnanayon, friend. Kat agyaman tanaka-amiris kamatlaangan. Nagbalbaliwak nga rod kat inidya kon tagpalibre kadagiti katrabahwa. Gapoy ti daytangay naramid ko nagsublimat laang tinapintasalin nangan mi kadagiti gagayam kan kaopisina. Alakastan, tigayam mo, Nora. Ala gagayam, ditan tinagpatinggan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Ipapahay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Hello gagayam, kumusta kayo manan? Shout out iti tunggal maysa. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Cubs at Jano sa napudnanagan, tintay patangatang ita. Ngamsakbay na, hello mampay kani Beng Garcia, Aaron Dave Pagtama dita Cagayan, kani Arlene Shano. Kasimanti ko na ni Cubs at Jano, dear manang biyanang, adda kapadasa kapakakon konsensya, adang amin naramid ko pagbababawya. Ngam tapno nalawag ti amin, rogyak tagsalaysay, idinadaan na kitinobya. Ket aganatak amang ikalaysakan kwa na. Rogyak man nga rod, ti agsalaysa. Nanang, asawa ako ni Diana. Makaas-asawa ako. Asino adayana day ta, Janaw? Taga-sabali nga ili, nanang. Ay katyam amumpay mo't kada kami, Di mi payla nakit-kita day ta, Anubiam, asawa umaon. Sige, nanang. Yawid kun to no bigat di ti balay. Tapno makita kan maam-amuyaw. Ngamnay, jak kayat ti asi-asi a babae, Janaw. Ti kayat kaw, daytay nasinaw a babae ti asawaam. Da nasinaw kamot a lalaki. Iso atay maibagay kan katipilyam, Ha? Di ka mga asawan no second hand tumulaang. Ay oray aw-awan. Kaya't dak nga tadag iti dadakkel mo, Jano? Katuan Apay kumaasaan ngay. No asino ti kayat kaw, kayat damatan. Sapay la ko mga rod mga numaupay da kanyak, numaamuan da ti sitwasyon ko. Saan? Awan bibiyang da kanyak. No asino ti kayat kong nasawaan, siyak ti masurot. Apay, isudaya ti mga sawa kat siyak mag. Ngala, agsagana kanta, ikuyog ka iti balay may. Kayat da ka amam-am mo nagiti dadakkel ko, Diana. Nanang, tatang, iso ni Diana, nobyak. Diana, isuda nagiti dadakkel ko. Naimbag nga oras yun, nana, tata. Kastamot kan ka, balasang ko. Ha? Isaw ti ibagbagam anobiyam, Janaw? Uwan tatang. Tulagan tayo kumanti kasarmi, tayo ikalaysakon ni Diana. Janaw, di kay pala agdardarasunaws. Paliiwan nyo pa iba't nga umuna No talaga ada kayo tinaikaray para ditunggal maysa. Tapno saan kayo amay lawlawan. Kapkap na kanmin titunggal maysa tatang. Ay ayatek unay ni Diana. Kat ay ayatin nakmoy. Ala adan samot urnong mo. Di mga sawa ka no kasta ti kayat mo. Di kay agdardarasudos ko nakmay. Panunutan nyo pa'y anaimbag na ita. Diana, balasang ka. Mabigbig na kadipay. Agwa. Kasla, anda nakakit kita akada kayo, tata. Jakla malagip no sa dino. Di ka kani agin na di amo, Diana. Amok nga agin kalaang. Ngamno siya, malagip kalaunay. Am-ammo ka. Ha? Nagam-amuan nyo nga'y tinobyak, tatang. Damagam kan kwa na, Janaw.
No maamuan ni nanang mo tinapalabas ti Nobiam, sigurado adi na kayat aparakin ka diyanaw. Amok jay Nobiam. Ano tinagbalin nga asawa na, kan adda anak na jay. Iso ana saysaya at no sinaamon. Amumutin ti kina-istrikta ti inam, pangaasiw tatang. Diyo ko man sasawan ka ni nanang ti may papaniti dayta. Urayon nyo ang makapagkasar kami, sayon to ibaga. Taawan to, ti maramidan na. Ay, sana mabalin, adi na maamuan. Tauray siya kadyak kayat akas kenkwana ti asawaam. Pilimut atay maikariken ka. Tay nasinaw kumamit a babae ah. No kasta, talaga adi kay malapdan amang ibaga kaninanang itidayta, tatang. Saan, yanaw? Isaw, aladingitag. Sige nga raw. Naibagayaw, mapilitan akmat amang ibaga kaninanang nga eksyo tinobya. Ahaha! Inaklon ni Diana kanyak ti amin tatang. Ex-GFU ka no. May sakayo ka nag tinagbalin a boyfriend na. Makatawan ka no ang nagkinaawatan kayo. Saan nga mo ni nanang ang nag-chicks kayo? Inlimod yun dayta kinkwana. Numamuan ni nanang dayta, sigurado asinaan na kayo. Pagtalawan na kayo. Amoy mo tan, tingin na silosa ni nanang. Ay, ala, pangasim, di mo ibagbaga na ita. Aggulo lakit di dayjay. Kan may sa, napalabasan na ita. Amoy ti ugali ni nanang, tatang. Ure na bayagan na pasamak, agselos lata. Kitaan niyo man, di na tayon nga eksyo. Pag-imunan na pailaan. Ha? Iso ano diyo kaya't amamuan ni nanang ti may papan iti napalabas yu kanita yana. Diyo ibagbaga ti may papan iti napalabas ti nobyak. Anya! Apay akas la maikulkuleng ka, tinong. Anyat pampanunutam. Ha? Pampanunutat nga raw jay anak ta. Kaya't nan ti mga sawa. Ay, wan nga rod. Kasla saanen abalasang Genubian na. Kasla nagan anaken. Nadlaw mo lakay. Ha? Oo nga raw. Nakadkadlaw man. Nagdakkel di bilbil na. Anya nga tati kinayat ni Jano iti day a babae. Bak na nga ta? Diyak mo ah. Kasla saan na mapagtalkan na di babae. Madlaw iti panagsubsubil na. Ha? Kasla andirin nanto ti anak ta. Iso nga upayam laengan ni Janaw. Ibagam ta sumapol iti sabaling asawaan na. Ibagam atay awan bilbil na ti armen na. Angam na di mo ibagbaga nga imbagak ah. Basta pagparangam asikala ang disan ang mga yat itinubya na. Di nakiramraman wine. Anya? Naimbagkan ka tamas patsin na katyanag ta. Angam no siyak. Di nakdengdenggan na jay. Ay, ngamdo talaga nga isuti kayat ng asawaan. Awan maaramidan ta lakay. Basta upayam bakit. Bareng denggan na ka. Mabuti nga ngamin. Ang mga no andirin nanto jay anak ta. Ay, padasot to akasarita. Ngamno talaga akayat na dayjay a babae. Awan maaramidan ta. Kapay, di yu kayat ayan ni Diana para kanyak nanang. Talaga ka di abalasang dayjay a babae, anak ko. Uwin nanang, awan pa'y nakikasaran na apulos. Kas lamo ngamin saanan abalasang. Madlaw iti pamagina. Saan mo't ngagpapada ti pamagi ti babalasa? Kan sexy idi ni Diana. Limukmag lang amin, so akas jay. Naliwayan na ti bagina, gapoy ti katatrabaho na. Anya trabaho na aya. Nagtrabaho idi iti inuman, ngam kahera sa waitress. Anya? Basta ay ayatak ni Diana, nanang. Kat pangaasyaw, tadi kay kumaagbalin alapod iti panagkasarmi iti nobya.
Jano, mabainak san makikalay sa kan ka. Taapay mo. Jak mo nga mininamnama atatang mo gayam ti sigod a customer ko idi. Kat nagbalin pa'y a boyfriend ko. Kat, anya nga ron. Napalabas mo itong dayta. Ayos lang dayta, Diana. Awan problema kanya. Anya langan nga ti sawon ti tao no maamuanda nga ex ko ni tatang mo. Awan mo ti makaam mo. Datayo lang kada tatang ti makaamoy ti dayta. Ken di ka matanagan, ta binilin ko ni tatang. Adi na ibagbagay ti ure asino ti may papani ti napalabas yo. No ngay maamuan ni nanang mo. Anyalat sawan nan ngay. Di nga tumaamuan dayta. Di ka matanagan. Basta agkasartan. Ni Angeline la kuman ti inaram ni Janaw. Ubing pa'y kan napimpintas. Kan nasingpay. Natulagan ti kasarda Jano kun Diana. Awanan ti maaramidan ta. Kaslag bibisinto mat iti babae na diyang anak mo. Dila nakapilimut iti asawaan na. Ay, agbabawin to na jay. Madlaw nga may nasa na mapagtalkan na jay a babae. Sigurado nga isukat nantaw ti anak ta. Saan mo't siguro? Madlaw mo't nga patpatag na ti anak ta. Ay ayatin na pala ita ta nabiit na pa'y. Angam no bumaybayag. Sigurado nga isukat nantaw ti anak ta. Kita ti panagrup-rupa na Nagposkol na make-up kan lipstick na. Kasla agpapaar makanayaw. Ha? Kasla manggargari akanayaw ti panagrup-rupa na. Saan mo't ti kunak? Ay basta. Diyak kayat na diya para iti anak ta. Isu at tulungan nak amangupay kan kuana. Tapno sinaan nan na diya babae. Narigat ti mailawaan bakay. Makamumutan ajay anak ta, lakay. Problema nanday ta. Isumot nga rod ti kayat na. Awan maaramidan ta Ne, apay nga agim impake ka, tinong. Mapanak ijayan ti kumparek ijay Isabela. Inak man agbakasyon. Anya, kaano amapan ka? Inton parbangaon. Anya, kaano kasar ti anak ta inton bigat? Pumanaw ka? Sino nga iti kadwak amang imarcha iti anak ta? Nagado akakabsat mo. Isuda pala ti mga sandikan niyak Basta agbakasyon na. Amo ni tatang akasarmi ita ka ni Diana, pimanaw. Ay, jak amo iti dayjay nga amam. Jak maawatan. Nadlaw ko ngamin adi na kayat ni Diana nga agbalin a manugang. Apay ka no adi na kayat. Imbaga na kaditirason na nang. Basta ko na asaan na akursunada aparakan ka. Tani Angeline ka no akalugaran tayo ti kayat na kumaaparakan ka. Dahita kadilaeng ti imbaga na arason. Wan mo tanak ko. Alangaron, agsagana kayon. Ta 10 minutos langan, mangrugin ti kasar. Nalpasan ti kasar. Ngumapay adipay laagawid dagiti partidos ni Diana anak ko. Addadapay mula dito ibalay. Asino dagi jay nga uping aya? Kakaanakan na. Ay, kwa, nanang, saan? Anya nga rod nga kalugaran na. Anak na. Anya, anak asasawa mo dyan, no? Ay, di nakmanlukuan. Wala nang, anak ni Diana dagi di alima. Anya, apay ngay adi mo imbaga da ita idiinyam ambom kada kami tinubyam. Pasensya kayo nanang. Sigurado nga min adiyo kayat ni Diana no maamuan nyo ti kadat anak na. Isu ngayon limod mi ti amin kada kayo. Anya, ay inalilaw dak. Kasanupay ama kapag sina kayo ita, kat nalpasan ti kasaryaw. Nanang, Kat, sikatimang biyag kadagiti limang anak ni Diana, sapay nagaduda. agtinulong kami ka ni Diana, nanang. Kanya nga'y, di hustaw ti atap ko iday. Kung
tumot ngamin ken ka, Norma. Jaglaim pagarup ama kamanugang ta iti kaskin ni Diana. Agin babalasang ti Jaskia babae. At damot gayam 5 anak na. Ay kaasimot di anak ta. Mapasubo amang suporta iti saan namot aputot. Ay, wan nga ron Ang ibagata ta lumasin da iti pagnaidan. Saan lang agyan dito'y balay? Nasaysaya at no dito'y balay ti pagnaudanda. Tapno makita ta ti trato ni Diana iti anak ta. Abangan no parigatan na iti husto ni Jano tinaong narigatan. Aglangan kay ti trabaho mi itadyano tama iliwak manon kan no may saal daw saan ka makita. Sayang ti aldaw ko aglangan akmanen. Kan nagadon ti langan ko iti trabaho. Alamat din aglangan kan tag-relax tamanen. Agin idatakit ding agmalmaleng. Agmin nasahi tatap no makarelax ta. Oh, sige nga ron. Sikat makaam mo, Diana, my love. Apay, di ka sumrak iti trabaho ita Jano. Manual dawon adi ka simsimrak. Awanan na lang. Naikatakon iti trabaho. Anya, apay ngay. Ano ka nung aminan tilangan ko? Apay nga may ngagkaralangan ka. Saysayangam ti trabaho. Sa bagay, awan pa'y mutkit di anak yu iti asawa ma. Bayam ani Diana ti agtrabaho, taiso ti ado ti anak na. Si kakat ti bang biyag kadagiti 5 anak nan, naglalay nga nan. Kwartayo man kit dinanang. Pumulod ak. Pangalaak ngay, awan kwarta, tawan mo trabaho. Agpaspasada mat ni tatang iti tricycle. Well, ngam di na ititad kanyak ti matmatgadan na. Isaw ti mangiduldulin iti kwarta na. Adaman inala makwarta kanya kaon. Saan na anam na minsan? Namitlaw na di mawat ka kanyak djanaw. Ita dumawat ka manay. Bayadak to ka di tatang. Amoy mo it nga awanan trabaho. Katnay, aginroll man ang nagidyapo ko yaw. Apo ko asasawang ba? Saan may nga po ko nagijay? Saan mo't ang nagtaod ka nagijay nga anak na? Ibaga may asawam, ta sa pulon na ti amma nagijay anak na, ta dumawat iti suporta kadakwada. Awanan nagiti amma ti anak na. Tamanipod impas ngay na ida. Nagpukaw da ka no, nakaslasok. Ken saan na ka no nga minasigurado no asino ti husto nga ama nagiti anak na. Di kan tumat nga min nagpampanunaot. Anya ngay, di mapasubukan amang suporta iti saan mo aputout. Datayukit dahin ti mang suporta iti saan tayo mo't akadaraan. Di kayo mo't agsaw iti kastaa, ta di yo amaw. Amang ano, da kayo ti may nga ama nagiti anak ni Diana. Aguli mo ka man. Saan man mo't at tilasasawam, yanaw. Pilalaw-law at ang mic. Inton adda makanggagkad ka. Kan may sa awan kinapudno na itang ibagbagam. Di yung may bagatatang. Tamay sa kayukat nga rod nga ex ni Diana. Ijag trabaho pa'y iji inuman. Isa amang tad kayo iti kwarta. Tano saan? Agi bulgarak iti palimag. Ala. Mabit lang nga rod na mang tudak. Ay, ure, dya ko nagtrabaho bakit? Tadamat ni tatang financer tayo. Amangan no mauman to amang tultulong kada tayo. Kasano tayo ngay no kasta? Saan? Taami nakidawag ka ni tatang kat itad na. Di mo makita aya, akanayon ti panag-overtime na. Tapno at dalang maitid na kanyak akwarta. Mabutang ngamin nga ibuking ko kaninanang. Ha? No ibagak ti may papan iti napalabas yo. Sigurado nga agungat na dyan, kat papanawon nan ni tatang. Di nalakit di mapakawan. Awan mo't sabali apapanan ni tatang, taninanang tinalawat ti dagana. Ay kat kaasimot di amam maparigat iti trabaho. Naguyong idi ubingak pa'y. Kanayon nak amalwon iti. Iso nga adayo tirik nakken ko na bakal. Ibagata kada djanaw ta lumasindan iti pagnaidan bakal. Siyak mo't ti maparigat ngagtrabaho. Ta dumanawat mo't jay anak ka kanyak.
Diyay madugang talaangan ti papanawon ta. Ikuyog na, dagiti anak na. Naimbag no manugot ni Janaw. Jakpat siya na masinaan na dya asawa na. Madanaganak nga raw. Ang mga nuparigatan ni Diana ti anak ta no lumasinda. Madlaw ngamin akayang kayaan na di anak ta kag. Ay kat makaamumutin ano agpaandar iti asawa na wano saan. Basta lumaasin da kumaan. Apay apilitin da kami alumasin, tatang. Mabuting kayo nga da maibulgar kaninanang. Ha? Anya ang maibulgar asasawumot dyan oh. Tangay papanawon da kami ni tatang diti balay. Panawon nga rodan tapno ibagak ti agpayso kada kayo. Pasensya kayong tatang. Jak ko man ibaga na ito'y kaninanang ngam pilitin dakmat ngamin. Janaw. Jak itulok ada kami ti mapaksyat iti balay. Iso nga ibaga akong ti agpayso. Ta sigurado ada kayo ti mapapanaw diti balay. Anyat ibagbagayo, di kay maawatan. Nanang, kinapuno na chicks ni tatang ni Diana, idi saan kami pa'y anagayan ayat. Ha? Inlimod na ti panag-chicks na. Impod no ni Diana ti amin kanyak. Awan inlimod na. Anya? Pudno ka di timbaga ti anak tatino. Pakawanan na kumanorma baka. Uway, pudnaw. Napalabasan na ka. Makatawan laeng anagayan ayat kami. Unyo? Sige, panawan kayo. Makamu kayo ngagsarita. Sigurado, adda mapapanaw no madamdama diti balay, Diana. Kaasimot ti amam ano papanawan dan, Jano. Gungkuna na iso ti imo na amang papapanaw kada tayo diti balay. O di, imbaga kon ti amin kaninanang, tapno iso ti papanawon dan. Jano. Pinanawak ida iji salas ngagsarsarita. Kasta unay apong tot ni nanang itinamuan na. Janaw, umay ka! Ni nanang mau agad atake! Ha? Ala, matatake ka no ni Nanang. Sus, umay ka bagat? Mapantay ti ayanda. Apay nga yakastamot ng tinagtungpalan niyo. Nagatake ti ilam gapo iti imbagam Janaw. No apay mat ngamin at ila imbagbagam kan kuana. Kat agpay sumat amin nagiti imbagak tatang. Uy, angam di mo pinanon o ti mabalin nga ibu nga ti naramid mo. Sorry nanang. Basol ko ti amin. Nunjak ko may imbagbaga ti may papaniti naramid ni tatang. Saan ko maakasto ti nagtungpalan niyo? Nasaysay at no lumasin kayo ni ti pagnaidan Janaw. Tano diyo pat ganti kayat kaw. Saklangan ti pumanaw. Saan tatang? Pangasiyo ta diyo panawan ni nanang. Kakasimit. Wala. Da kami ti umadayo. Kat agsapulak man ni ti trabaho. Pasensya kay lakuman kanyak tatang. Sapay ko mata mapakawandak. Ala, bye-bye amon na ita. Sa aklo nagmait, nga damat nagbasulak iti inam. Banag, apagbabawiak. Sa nagilimudak ken kuana. Iso nga inkarik iti bagay, ajak bye-bye an ni nanang mau. Ket sapay la kuma, ta agimbag metla adagos ni nanang mau. Tunggal makitak ti kasasaad ti nakaslagap sutak, gaputa makonsensya. Nakulapan ngamin ti panunot ko, iso atilay nararamid ko anang gapuan ti panakatake na. Iso nga ita ikagkagumaak ti mangsulnit iti nagkurangak kadag iti dadakkel ko, kat kaasin na nakastragak manan iti trabaho. Kat kanayon ko matapurwakan dagiti dadakkel ko. Tapno makatulong akmat kadakwada. Aging gaitawang pailangan nakmi ti asawak, iso dagiti latansyon man ko timbilang ko nga anak ko. Alakastan, pigayim mo, Jano. Alagagayam ditan ti nagpatingkaan, ti pakasaritan, ti may sakabsat, ti drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose pare ti script kaniti drama ti gayam yon, Jenna Almoite.
Thank you manan kada kayo amin. Niya po Diyos timang tarabay kan mang bendisyon iti tunggal maysa. Hello gagayam na imbagmanan nga orasyo. Welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipud man kani Kabs at Kayla saan napud na nagantintay patangatangi drama ita. Nga makablawa mampay ni Brenda Garcia dita Dasmariñas, Cavite, Mimi Dupaya kan Michelle Chavez kan Mina Viniegas dita Cyprus. Kan makablawan meten ni Insan Julius Insyong, Insan Junalin, Insan Veron kan Insan Gloria. Naragsakay kay panagbuy-buya ita agundaway. Kasi man ti kunanik Kabsat Kayla. Dear man ang biyanan, may papan kada kami ti kabsat ko ti pagtarayan ti kayat ko ngay padramakan ka. Napili ngamin ti kabsat ko'y tagbalin anobyo. Iso ano at di na magustuhan ngagdaton kan kuana, pabainan na. Rugyak man nga ron, ti agsalaysay. May mga oras mo, Kayla. Anda ka din ni manang mo. Adda manong mulo. Adda ijay silad na. Sumrag ka Nagyaman na ka rin, Kayla. Mabitlaan. Tayo nagkutoy sandya apasarabok ni manang mo. Ala, nagdakkel mo't day taasan dyan, manong. Talaga pinilik, tay kadakila na ginatang ka rin. Tamok nga may napaborito ni manang mo rito. Oh, excuse me ading. Ala, idisong di talami saanan, manong. Talagang among ti paborito ni manang ko aprutas, Wala, nangruna day ta nalabasit a sandya. Kay kayat na day ta. Unyarod, kanayon agumatang iti sandya. Tapasaray igiddan na akanan numangan kami. Un nga raw, nakitak no kasano ti panangan na iti sandya. Madlaw a paborito na talaga. Ala, orayong biit ni manang tainak ayaban iti silad na, manong mulo. Pag-awi demon, hangko nga kayat nga makita ti panagrupo pa data nga mulo, Kayla. Inka biit ka sarita amanang, takababain mo't. Sapay amunang adda ka. Kat ibagam nga nasakit ng ipan ko kat hanak nga makasao ko nam. Mabaina. Sikan ati mang ibaga. Jack nga rod kayat nga makita ti panagrupo pa na takasursuron ko. Makapabakwardya pa na. Nalabas ka mat nga agsasao manang. Nasingpot mo't ni manong mulo Ingka papanawan ko nakne. Hanak nga pagpungtutan, Kayla. Hay, sapay adda pasarabo na nagdakilasan dya. Burakak to pa iti sangwanan na. Ala, saan Sayang, kasaritam laangan ni manong mulo. No talagang awan namnaman akin ka, diretsaam ang ibaga. Tapno sardengan na kan asar sa rungkaran. Sige man langan. Ay, makangag kanya kay kakasakit nga sarita da dyan nga tao. Lukas ta, talagang awan namnamakan kanilya. Nakasaganak mo't nga aguray. Uray man o abulan, wan no tawan. Basta da ko man namnamakan ka. Awan nga rod, hangka nga makawawat. Nilya, Agpakpakaasi akan niya anya. Sardangan na kon nga sarsarong karanta hangka nga kayat. Hangka nga type, hangka nga paganano. Isungagbiro kay tisabaling aramam. alang nga ron narigat mo't no ipilit ko ti bagikyan ka. Aklo nag-atigasat ko. Katwa na, kasta nga talaga ti rumbang. Ado mati babae ita? Alang nga ron, di ako nagbayag. Agyaman aklangan iti oras mo, Nilya. Nay, agim impake kamot mulo, anak ko. Papanam. Inakagtrabaho dyan syudad, nanang. Nay, kalaat sa ti ipapanaw mo, anak ko. O nanang, nagpatulong akadagos iti kalugaran tayo magtrabaho dyan. Napahayak mo't ngaminan kininilya. Iso nga umadaywak pa ilang. Tapno makailiwliwag ak. Nasakit ngamin ti pan nakapaay ko. Idi pay lang ame nga ibagbaga kasardengamon nga armon ni Nilya. Tamadlaw nga awan pa naggusto na kin ka, anak ko. Tiyamok ak agtinag mo kanyak nanang. Saan mo tagayam? Ay, anya nga roda trabaho ti sir kami dyan syudad ngay. Bagar iti may sa grocerya nanang. Iti ka di grocerya apag trabahuan na iti daduma babaraws kan babalasang dito'y lugar tayaw. Uy, nanang. Nala, nasaya at mga rod. Tapasig nga amom dagiti katrabahwam ijay.
Manong mulo, papanam, adda ka mo dito'y waiting shed. Agurayak man iti tricycle, ta agpasudadak kayla. Sika ngay, papanamay, nagdakkel mo tabag mo. Sumra kak iti trabaho ijay syudad, manong mulo. Ay, lukas ta, agkuyog ta nga rodon agpasudad. Papanam ka di ijay syudad, manong. Sumragak mo't lang iti trabaho. Inserrek nak ni Nestor akalugaran tayo. Iti grocerya pagtrabahuan na. Ha? Ala, nukas ta. May sa agroserya ti pagtrabahuan ta? Nag-applyak mo't kas sales lady ijay. Kastaya, agtrabaho ka mo ijay. Wen, damanong Nestor mo't lang kini Jopay akabsat na tinangisarak kanyak ijay. Aya, may sangarod ti turungan ta, ading kayla. Asaya at mata nagkuyog kayo ngay may kayla. Mulo, ngumaguray kayo. Naimbag man ta nagrana kayo. Nagrana kami ijay waiting shed ijay lugar tayo, Jopay. Ala, agsaka na kayong ruden. Tamang rugin ti trabaho yun madamdama. Kan may sa abanay ti pagnaidan tayo amin na trabahador dito groceria. Man-mano ti stay out. So ada tayo tagkakabalang stay in. Ilya, asino di sa nga ilim itay? Nagadumot tulbag nga agkakalumbite ni pantalon na. Ay, big time na diyang agar-aram kanyak, tatang. Big time nga. Baknang? Wan, ado tilugan kan balay na nga papabangan na. Ano kastaya? Naimbag no barupay da ijay. Kaslan na taingan mo't time. Nasurok sa amot 40 titawin na. Wan, ngamayos lang data. Ubing pati kasta nga taw-tawan. Kaya't mo da ijay? Wan atatang, ngamhang ko pa lang nga aklonan. Agpakiputak matbaset, ah? Kano may nga klunan nak nilya. Nabayagan nagar-armakin ka. Nasurukan na makalawas. Unayan, nabayag aya para kanyam data makalawas laang. Ay sus, nabayag day ta na. Kat no idi ka ubingak. Kat kabayagan day ta makalawas sa panagaram ko. Maysa, unod dual daw kat aklunan da kadagusan. Kat sa bali idi sa bali matatan. Aklunan nakit din, taagasawatan. Hanak to nga tanga agladingit iti sidong mo, Manong Randy. Baka nga'y pagsangitan nakto. Saan? Apay kumapagsangitan ka. Paragsagan ka kit di Tapag namayag to tibiyag mo. Ado, ti papaabangak abalay. Kanvan ko. Isu nga agbyag ka akas la prinsesa iti puder ko. Sige nga rod aklonan kan Randy. Kat kano nga rod nga ikasarnak ngay. Ay, iti kabita na panawagan na. Agkasarta iti bongga. Ay na, nagmayatan. Ado man nante umapal kanya kon ano kaskas ano. Kahit kasano, datan, Wanan Randy. mula, rumarta nga rodin, daing ta agrambak. Rambakan tati umuna nga aldaw ta, kas agayan ayan. Apay nga hotel mat nga dagos dato imayan ta Randy. Wen, tapno makainan nata. Nabannog ta nagpasyar itay. Isu nga ginanata mata. Hantamot nga nabanog, tanapan talaang nangan iji restaurant. Panagriknak kaming kat na bampanugak. Aginanata pa'y sa tanto agawit. Katawan nga rodan siya kati makaam mo, Randy. Sorry Kayla, no agaro making ka. Diyak mangamin mapaglibakan triknak. Bayat ti panaglabas dal daw. Na-develop mo't ang triknak ka. Si kagayam tayo ayatag. Mangmulo, anya laangan nga iti sawan ni manang ko. Numaamuan na nga agar-aram ka kanyak. Nang runa pa'y no aklunan kan. Awan bibiyang ni manang mo kadata. Di ko malaang maipapan kadata ti panunutan ta. Kinapudno na. Kababain ko mga ibaga dayto Ngam, alaman laangan. Nabayag mo tin akras ka, mulo. Anya? Agpaiso Kayla? Wen, iso nga aklunan kan.
Oh, agyaman na Kayla. Kayla, asino dyan nakamotor nga nang itulot kanya? Hangko nga makita dyan pa na nakarikap mat di helmet na. Ay, kwa. Ni mulo day jay, manang. Molo! Apa nga tulod na ka? Wano inarkilam dyan motor na? Saan manang? Addan nagkinaawatan mi. Aniya! No kasta? Insublat na ka nga inaramday dyan nga tao. Uwan manang. Kat inaklon mo mat. Unang, tay ayatek mo't manang. Ay, hangka nga agpanpanunot nga. Ah? Ni, apay ngay akas tati sa umanang. Amom nga binastat ko, inaklon mo mat. Isungarog nga hangko nga inaklon, taha nga pasado iti standard ko. Sa balit standard mo. Sa bali mo't kanyak amanang. Ay, diya kaya't ni mulo nga para kanyam. Hang kayo nga agbagay. Sinaamkit din ta na sa papay lang. Agin inayat kami kinimulo manang. Ay, basta ang nga kayat na dyan nga agbalin nga bayaw. Awan na pintas nga masakbayam ijay tapada tamat nga mamermeraot. Ne, apay amalmalday ka Kayla. Ada ka di pamikot mo? Kasano Jopay? Panawan na ko ni mulo. Ha? Papanan na? Nagpakadan ije grocery ay di kalman. Agap-apply ngamin para abroad. Anya? Kastaya? Ay kat mayat ano maka-abroad. Tapno daras kayo ang makaurnong. Kat, saan kayo pangagkasar? Saan pa'y Taagurnong kami pa iti pagkasaran mi, friend. Wen, mayati kasta. Panunutin nyo pa nga umuna tayo masakbayan nyo. Sa bagay, mabitlaing aglabas ti tawanitan. When metkit di Ila, bumangon ka ditan, taing ka mamigatay. Mano nga aldawan na kasta ti Jermaw. Aglaladot ka kanayaw. Ay, adda nga rot kayat ko nga kanan. Igatangan dakman itinitib nga mangga. Ha? Nay, apa yan? Aginaw ka. Uwan nga rod. Ngamahang kayo nga madanagan ta ikasarnak ni Randy. Bongga pa yang nga kasarti mapasamak. No kasta, ibagam ta pagsasaritaan tayong ti kasaryaw. Ibagam ta dumanon dan. Uwan tatang, basta igatangan dak nga rod iti mangga tapno sumaranta tiriknak. Nilya, kailiw ka na yun. Randy, ada ibaga kanyam. Jak amo no maragsakan kawanuan niya. Anya tayo ta? Masikugak. Anya? Ni, nagbiit mo tan anakargaan ka. Katnam na minsan laan ilaw anta. Kat ada ka numat nga talaga ti kasta. Kan si kalang mat tinakagaraw kanya. Kasano dahi tan ngay? Ha? Apay, ada problema? Han mo nga kaya ti panagsikog ko? Ay, ukwa. Sana kasta. Nung naklaatak lang amin. Dumanon kayo kanon ko na ni tatang. Sige, takasaritak to dagiti tatakkel ko. Agawid ak ijay lugar minton bigat. Tay nakayaban ida. Ayandan ngay manang. Itay pa'y urayan tayo tinobium kanti partidos na. Ngam di damot la sumangpatan. Aldawan. Ay, hangkaman mat nga agganat, Kayla. Suro ang mamataguray. Na-traffic da siguro Tinamag mo ka din no ayandan manang. Han nga ron nga makontak ti cellphone ni Randy, tawan lakit di signal na. Ay na, makiasawa kan manang. Kalaat mo tipan nakiasawam. Kun masikug ka pa yun. Addanton ka anak ka. Wan kat kumusta kayo matan nga kandimulo? Sini na amon? Saan Tagin inayat kami mo't manang. Agkasar kaming ton. Apaman makabakasyon manipod abroad. Ay, no kasta? Nag-abroadan da dya nga mulo? Wan, kapampanaw na laidi na minsan akalman. Ket nako na ajakon agsubli iti trabaho. Taisula kanon kag trabaho. Nene. Imbag man ta naka-abroad da dya nga mulo? Oray pay, hang kayo latang agbagay. Ha?
Nilya, awagan man Genovia. Nagbayagdan nga eh. Matiktikanin dagiti kakabagyan tayo nga gururay iti idadanon da. Apay nga may nga inay, ayaban nyo dagit nga tataw. Kat dumanon da pa'y lang mat. Hang kami pa'y mat nga kasar. Kit kaya't da nga ron mo ti dumngeg iti saritaan. Isung awagam no yan dan. Upat nga orasin nga gururay tayo. Nakabaybayag damay. Hello, Randy. Hello, asino da ito'y? Ni, da kayo kaditi nanang ni Randy, nana. Kadwa yung iso na. Ayan yon. Ay niya nga ina nga ipagbagam. Asawak ni Randy. Ha? Asawa? Apay, asino ka? Anyat masapol mo iti asawa. Ada kami dito'y airport ita. Agtor kami ijay abroad. Anya. Ay, ikwa. Kaya't ko mga kasao. Ada nga may napatag nga ibaga kanya na. Awan, mabit lang ang tanapan na nag-CR. Ay, aday tamat gaya man. Sweetheart, adawag mo. Kasaritang biitan. O sige, panawan ka pa dito, sweetheart. Hello? Randy. Agpaiso aya nga ada asawam. Juan, isa pasensya kan. Sorry no nagliba ka ka. Di ka mabaling nga ikasar. Kasado ak iti mo ng asawa. Kat mo ikatlon nga asawak ti kadwak ita. Anya. Kasano ak nga rudan ngay. Kasano nga ito isikog ko. Naman may manlangan tiyo umayo tadta. Ulbut kamat gayam. Awan babain mo. O sige, bye. Ay! Kasarsanita ka pa lang! Hello! Ay! Kasano aktatan ngay! Itata nakapagpasngay kan. Anyat planom nilya. Aga playak nga aga broad tatang. Kat dawatak titulong yo kani Kayla. Aw-awirin nyo pa ilang ate anak ko. Di ka madanagan, manang. Di mi baybay anti anak mo. Ay, agyaman nak ading. Hang kayo nga madanagan tano maka-abrodak. Pawitan kayo nga dagos iti kwarta. Molo? Ha? Nilya, si ka magamday ta. Kunak, tupayakat nga si kadata. Ay na, talaga nga nailat tilobong niya. Asino nga ti mang ipagarup nga agsarak man ng tidalanta. Katitoy pa abroad. Naibaga ni Kayla ti panag-abroad mo ditoy. Ngamjak ni Namnam, makita ka. Wan nga raw di. Unay matan, intortorong samat negasat. Kat kamusta ngay? Aywan, intag merienda ta pag istoryanta. Ha? Ay, kauna, Nilya. Kat kumusta kayon nga ija kabsat ko, Molo? Saan kayon samat nga naragsak? Saan man naragsak kami, Nilya. Agbakasyon na kinto numaya bulan. Kinukas ka no? Agkasar kami. Ha? Ay, saan pa'y Anya kayo matan? Urayan nyo mati pa nagbakasyon ko, Sakay to agkasar. Ngam, ag-uray ka kadi. Di ba inayat nak mat idi, Molo? Apay, napukawan ti panagayat mo kanya. Kwa? Oo na. Nabayagan. Manipod inaram ko ni Kayla na ibaw ingking kuhanan dayta. Anya, nagsakit matanda ta nga ibagbagam, Molo. Ang uray no kasta, ipalapal ko lata dato reknak Ha? Kinapudno na, adalimad nga panagayat ko kanyam idingam, binaliwalak lang. Tati amo kat hanga pumintas ti biyag mo. Ngam tatabi mak ng kamatan. Adun tinaipundar mo nga sa nikwam iji pagilian tayo. Ay, nakababain man ngam awan mat siguro dakas na no, ibagak ti pudno nga marikreknak niya. Pasensya kan. Ngamadan ni Kayla nga ayatag. Ay, basta. Syakti mo na nga inaram mo, ide. Syakti mo na nga ayat mo, Molo. Subliantan aja na palabas.
Papuskul akong tirupak. Siya kung tag-aram kanyam. Mulo, I love you. Ah. Siyakti mo na nga ayat mo, di ba? Siya ka ati pakasaram ko, ma. Anya? Hello, Manang. Hello, Kayla. Nagkita kami kanimuloy da abroad. Ah? Kasaya. Kat nasaya at agbakasyon ka no inton umay abulan ni Mulo, Manang. Ay, hanan nga matuloy ti panag-awid na, uno panagbakasyon na. Taurayan na kano. Agkuyo kami to, ta isunto ti panagkasarme. Anyat kaya't masawan, Manang. Nakamiris ni Mulo, Kayla. Siya kanutin mo na ngamin nga inayat na, iso nga siya ti kasar na. Anya? Agpay sumat ngamin, di ba? Siya ti mo na nga inaram na idi. Iso siya nga ti rumbang nga kasar na Naginaram kami ni ti abroad. Iso nga lipat mo ni Mulo, anya. Anya? Hello, Mulo. Anya di inyawag ni Manang Nelia. Agpaiso ka di day jay. Iba ka na nga. Anya? Iso ka nun ti pakasaram. Anya? Ay, awang kinapudno na dayjay Kayla. Kinapudno na. Kanayon na kawisan arumwar. Yung kanayon na magagkagkag. Kanayon na nga ibaga asublian mi kano tinapalabas. Kat kunak may, awan rumbang asublian may, tawan mo tinagkinaawatan mi iday. Mulo, ang mga namasulisog kay ti kapsat ko dita. Saan? Unay ka na ya. Di ka katimadanagan. Kauray na't mapaspasama. Si Kantula ang jayatag. Kat urayim ti panagawid ko. Tagkalay satan. Kayla. Agyaman ak nga rod, Mulo. Apaman na nagawid ni Mulo nagkasar kamin kat saan na nagsubli iti pagilyan ang naggapuan na. Nag-apply iti sabala pagilyan kat ita alaan na kon iti mabiit iti pagilyan ngayan na kat agtrabaho kamin to na dua ijay. Idi damo nagsakit tinakam ko iti kabsat ko gapu iti naramid na. Ngambayat ti panaglabas ti aldaw naiwaksik matlaang ti sakit tinakam ko. Kat kaasi na nakasarak ni manang ko iti lalaki nang ikasar kan kuana. Kat naragsak dametten asa nga pamilya. Alakastan, tugayem mo, Kayla. Alaga gayam di tamanan, tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, wano kapadasan ti maysa, kabsat dito'y drama tayo. Manang! Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. And your nose para iti script kan iti drama ti gayam yon, Jenna Almoite. Pagyamanan manan, tingkay panagdangag. God bless kada tayo amin. Hello gagayam, kumusta kayo manan? Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kab sa Trico sa napod no nagan, tintay patangatangay drama itangam, sakbay na. Hello mampay kan ni Miranda MJ, kan amin nga Abraham family dita San Mateo, Isabela. Kastamatan kan ni Verna Francisco, kan Roxanne Carig dita Taiwan. Kastiman ti kunani Kab sa Trico. Dear manang biyanang, idagad adalakpay kasta una rigat mi iti inak. Ket ninanang kula unay ti pakasyak ta uray baketen, ikarkarigatan na pay latimanggan, tapno adala pagbayad ko iti pagadalan mi. Adamat ikit ko nga ada mabalin na iti biyag, kat pasaray iso ti asitgan mi, nukas jay amagipit kami. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Nay, anyat gagara manang Mila. Umayak ko maumutang iti kwarta, mayet ading ko. Di mo pala nabaybayadan tayo mo na nga inutang mo. Ita umutang ka manan. Agbayad ka pa'y mga umuna atap na damanan ipautang ko kang ka. Di ka madanagan, tabayadak tumulaeng ading ko. Sa nagaputan na sing petak at gun-gun dawayan dakmatan nga utangan. Amuyo kumamot at ipagpatinggaan nyo. Kwa. Pangusaramaya iti kwarta manang. Pagbayad ko man ni Elias akaanakam ije pagadalan, ading ko. Apay, anyat yernan aya. Graduatingan may sa semester laengan graduaren. Kastaya. Mala, baunam dito'y balay takasaritak man. Tapnosan kan ngag problema iti pagtuition na. Siya kaun, timang paadal kan kwa na aging kang aggraduar. Ibaklay ko amin ang magastos. Ha?
Agpaiso ading ko. Wen, isabaw nam dito'y balay di anak mo, manam. Naimbag nga orasyon, te. Agmano ak. Ala, agtugaw ka, Elias. Agyaman na kante. Pinaayaban ka, taday singasing ko. Marigatan ngamin ni nanang mo amang paadal kan ka. Iso ang nagdisnudo kasyak timang tulong kan ka, Elias. Ha? Agyaman na kante. Italang mat na medyo marigatan ni nanang. Awan nga ng trabaho na. Naimbag idya dapat trabaho na ta saan kami unay ang marigatan nga agbayad iti pagadalan. Ay kapagadalan ka, ngam iti may sa kondisyon, Elias. Agnaid ka dito'y balay. Ha? Kaya't ka bantayan, bayat ti panagadal mo. Isong agnaid ka dito'y. Kaya mau, Ay, no siyak. Kayat ko. Ngam kasaritak to pa ni nanang ante. No, palubusan na kung ano saan. nala, angam sika at agdesisyon iti dayta. Taadan na kam mo. Saan kan nga ubing, Elias? Kat adakan ka, ano anya ti desisyon mo, anak ko? Da kayo ngamin ti pampanunutak nanang. Awan kadwayo di ti balay. Di nakpakadanagan, takabaulak ti bagik. Ken napigsa akpay, anak ko. Aramidem latan ti kayat ni Antem, tapno matulungan na ka. Kat maragpat mo ti arapaap mau, anak ko. Inak agiskwela nanti. Nadoy ti kwartam, Elias. Kan tay bayad ti tuition fame. Bayad akaon. Daytoy. Agyaman na kanti. Naimbaglakit din tadda kayo. Kunaklakit din di akon maituloy ti panagadal ko. Wen tanasing putak nga men. Amok ti tumulong ka nagiti awanan nakas kada kayo. Naparaburak. Sa anak anaimot. Kan naasiak iti pada katao. Malala, mapangkan. Tarimaanam tag-eskwela Di ka makinubnobya. Awan eskwela ni Elias ita. Apay no pagawidam ta mapanamot kitaan jay inana. Mapanamot tulungan iti trabaho iti balay da. Itian niya pa'y laga pong agawi di jay. Dito'y mati pagtataudan ti kan-kanan kan pag-isiskwela na. Ha? Siyak timang tultulong kang kwa na, Mario. Siyak timang papaadal iti kanakak. Isa dito'y tirumba nga pagtrabahuan na. Urag laba ka nagdalus lang dito'y balay. No agsasao ka kunamot lan sikat tinang paadal ken kuana manipod first year college. Ket iti maudi metla semestre na makatultulong ka ken kuana. Ay kadak kalaba nagdaytan Apay no awanak, may tuloy na ayat ipanagadal na. Ha? No awanak, maragpat na ayat arapaap na. Awan na. Agbalin nga istambay no awanak nga iki na. Iso masapul nga muna bigbigan ti utang na naimbaga nakam. Ay anyan. Kundi tulong ka. Ngam kastamot gayam ti kapanunutam. Panagin ko na lang na itangar aramida no kasta. Panagin ko na asasawa mo, Mario. Di ka man naging lalaing. Tawan amom. Nalalaingak mo lang adayong amsika. Naigimata nga kiti pantalon, t-shirt, kan sapatos mo, Elias. Kan adapay chinilas kas kada brief mo dita. Ay, hala. Naggastos kayo pailangan ti. Kedaan mga minan dagiti us-usaram abadom. Iso ngayong gatangang ka na. Kastuyak ngamin, kaanakan. Naasyak iti pada katao. Managtulong nga. Mas asyanak ngamin ka. Ay, agyaman nga rodaan ti. Nakababain pa yan kada kayo. Ay, mamati akla unay ngamin iti ibagbagada. Ano mang tid ka? Dakdakkel tupay ti sukat na. Iso apatsyak nga danto dakkel agrasya sumangbay kanyak. Kat amok, ababaan matlakan ka dayta kaanakan. Ha? Nalaing ka, iso nga mo ka mawatam ti kayat ko asawan. Malala, idulin mo dayta, tapno daw usaram. Usaram ka no bigatan na, uray ta brand new mga dagita. Mayet, adeng. Umay kuman bayadan tay utang ko. At damat naganan siyak iti panaglaklakok iti nateng. Iso nga agbayad akon. Apay nang usaram aya iti inutang mo iti kanyak.
Inayon ko iti pinag-tuition idin ni Elias, ading. Mano ka din tay nautang mo kanyak. Nalipatak pa yun gapot kinabayagnan. 4,400 pesos, ading ko. Aya, nalala, saanan? Di mon bayadan. Uray tay no sarmo jay ka nakak. Tulong kon kan kwa na day jay. Ha? Ay ala, nakababain mo't ading ko. Basta di mon bayadan day jay. Takayat ko at tulungan jay ka nakak. Ni, nakaskas dawan te. Itamang pa adi na inawat ti bayad yu kang kwa na. Kat sigud mo't adi na maiturturugan day jay. No anda makautang kang kwa na. Tulong na kano ijay kasinsin mo, kaanakan. Naimbag man, nakaamiris siguro nanti. Nakaimimot pa'y day jay idi. Numapan kami umutang, nagadua sa una. Makangag kay tagkakasakit sa rita. Ngam di mo nga ro nagpautang, no kwa? Kas jay na nga ruday jay nga antiyo. Ngam ita, disnudo meten anang tulong kiniinsan mo nga Elias. Inayaban na meten ijay balayda. No kaano maadandanin aggraduar ni Insan Ilyas? Santo kundi tulong kang kwa na. Last minute mo nanti mayit. Kunak nga rod nga oray saan kuman. Nga mabainak mo't. Tanag disnudo mo't amang tad iti tulong. Iso abinaybayan min Kita man umanaykan ka dahi abadaw. Islaks kanto'y sapatos, Mariaw. Nay, puraw apulaw kan nangisit nga slacks. Kan nasilap ang nangisit ang sapatos mo't lagi ta. Wen, ipadas mo. Tanusan nga umanay, mabalin ko nga isukat. Pangusarak ka na kita aya. Kat amumbay ta sa anak ang mahilig nga agusar iti kakasta. Usaramin ton graduation ni Elias. Taday to'y mati usarak. Kita, achichilap ti badok. Apay, kaanaw ti graduation na. Inton umay alawasan. Agpipicture tayon to. Iso masapul na pintas mo ti badot Tanay, agpagraduartan. Sos, agraraman kamay. Si kaayat agpagraduar kat di kabagis mo may. Nimilakit di at ipagbadwam iti kasta sana si ka. Siyak nga ro ti mangimart sa kin ni Elias. Ta siyak tinaggastos iti pinagadal na. Ay na, agraraman kamay tabak-bakitan. Dandanin agradwar ni Elias idi nagdisnudo ka at tulungan. Iso adi mo sa unti kasta. Nagsasao ka, kunamit lang si kaamin tinaggastos para iti panagadal na. Kat iti maudil as semestre at imulong ka. Di ka mama sumanao. Dakkal mabanagan adyan ay tulong ko. Ipadas mo kay din day ta, tanobas iti nakisukat. Isublimkit di day ta, jak usaran. Ag maungak tulangan kan t-shirt. Isublim day ta, taigatang mo iti pagbadaw day kabagis mao. Isaw, tirumbang agpurma, saan adata? Kasanungay na nang, ipapilit mo't niyan timayat nga iso timangimart sa kanyak inton graduation ko. Ala, anak ko, pagbigyam latan, tapno awan rire. Ngamda kayo ti kayat ko amang imart sa kanyak nanang. Tada kayo ti pangisagutak to iti diploma. Pagbigyam ni Antim, tamangan nugumura, kat aduman ang maibagbaganan. Amumutan ay dyan nga Antim, anak ko. Nana? Sana bale, ta Antim mo't, kabsat ko day jay. Awan sabsabali, ken natulungan na ka ni Antim para iti panagadal mo, anak ko. Ay na, maragsakan nakparaken ka, Elias. Nakalpas ka malangan iti panagadal mo. Agyaman na kanti. Agyaman kami iti ado at ulong mo, ading ko. Awa, nawan problema. Kaya't kung kami na makaadal to'y kaanak ka. Tapno damo makatulong ka da tayo Inton nakapsot tayon ka ba guys? Aywan, agdiritso tayo ijabalay Nagpaluto ak ngamin iti sagana ni Elias sa naggraduar. Ay na, naggastos ka pa ila ang ading ko. Uray saan ko man? Anya saan? Agsilibrar tayo mo Agrambak tayo.
Nagpaparti akiti dua baboy, kan 5 akaldeng. Agawid ako nanti. Nay, apay nga agawid ka, Elias? Itatan nakagraduar kan, agawid kan. Panawan da kamain. Inlak pa'y tulungan ni nanang ijibalay nanti. Ay, saan anakan? Agtalinad ka dito balay. Ay, alapdam nga agawid ta ka anak mayay. Awan karbeng nga mamang lapod kan kuana. Apay, si kaayat ti inana. Wana ang amsyak matinang paggraduar kang kuana. Elias Baraw, agawid kalatano kasta ti kayat mau. Kasapulan na kamot jay inam ijibalayaw. Awan kadwaken katulungan na ijay. Agyaman at maawatan tak, Uncle. Ay, nalangarod, palubusan ka ngamne. Di ka mang liplipat kaanakan, wine. Oo, nanti. Apay kung malipatan kayo ngay. Saan to Apolos, anti? Kablawan ka, insan. Ngamin, nakapasa ka iti board exam. Nakastrak ka dagos iti trabaho. Agyaman na kinsan. Dakkel akumpanya dyan naka-employa insan. Naimbag nga rod na nakastre ka kijay, insan. Dakkel siguro ti sweldo mi jay. Medyo lang, insan. Nay, umawawag ni Auntie Mayet. Sung batak biit. Hello, kanakan. Kaano ti day off mo? Inton bigat, Auntie. Apay ka di. Ay, eksakto nga rod. Ada ngamin impabuk ko apag-relaxan tayo. Napintas dahi dya beach resort. Nagpintas a lugar. Ag-relax tayo mo, Uray sagpaminsan lang. Ha? Ay katwa na, Auntie. Ibagam to kaninanang mo kaya namat ti umay barok. Kayat na dahi jay, Auntie. Sige, taibagak to ken kuana. Sige nga rod, tainak mang tulag iti pagluganan tayo, tanay. Diyak pa'y na ipa-repair tay lugam may. Amang ano agpalya ijidalan. Owan niya, nag-enjoy ka mo lang, manang Mila. Ay, wana. Italaang manan ang makaumayak iti kastoy ading ko. Ipapas tayong tagpasyar. Habang si bibiyag tayo pa'y kabagays. Kakaiso na nga Danielia sa para treat tayo. Ha? Ay, iwang gaya, Elias. Ingkanto agbayadan, tanay agawid tayo. Naungputan ti oras tayo ditoy. Auntie? Sana balit adain down ko sa nga ribu iday. Bayadam tuntay nabatian niya. Ha? Uwan, Auntie. Manot binayadam ijay na panantayo, anak ko. 11,000 pesos amin, nanang. Anya, nagdakalan. Kunak ano ni Auntie ti agbayad, tay sumot nga rod tinagawis. Ngam saan mo't kayam? Angam sana balin, nanang. Sagpaminsan mo't lakit di. Nagloko mat dayjay nga ikit mon. Di na nga rod impasigod asika ti agbayad. Kasanon no awan igem mo a kwarta. Alabayan yun. Sana balit na nag-enjoy tayo. Wan mat kit di ngem kasla masaya nga anak mo't. Nagdakkel ti binayadam anak ko. Sana balin, nanang. Masukatan to iti ad-ado. Manang Mila, kayat mo tay daan akamamikan nila kay, ipadawat kong kang ka. Daan day jay ngam natibker pay. Awam pay dadaal na tanaiwanan anaimbag. Ha? Apay, di yu usarunan ka bagais. Saanan ka bagays? Sukatan mi iti dakdakkel tanay. Si Mewal mo't tanya asawa kidilim makayan. Kayat ko tay nalawa akama tapno saan kami man ngagdagdagkat kanila kay ikaw. Ay katsi ka Alaak ano di yun kaya't tasayang mat. Nalangaraw tay patulod kunton dito'y balayaw manang. Nakitam jay insen ko kan kaladawan ti ka makaanakan. Uwan, Auntie. Apay ka di dayjay. Nagbintasan niya. Kas jeti uso ita akama. Kakas jeti makitkita kiji social media. Dagitay kama ti babak nang. Kan naglawa. Kas jay ngamin ti kayat ko akama, Elias. Ha? Kayat ko agatangan ngam, kurang matay kwartak. 3,000 lang amin jay kwartak. Ha? Ay, manot kurang naya, Auntie. Sagmamano ayad di kama. 23,000 ti balor day jay akama.
with kutsunday jayan. Ha? Nagninamat na nante. Nanginaangam quality. Kanay 3-3 mil mo tay kwartak. Nayo naman ka anakan. Sana bali, tanukas diya magipit kayo idi ka. Siyak matas asit ganyo pagpatulungan. Kan oray ta, siyak matin ang paggraduar kang ka. Apay sana mabalin ahulugan nante. Mabalin angam nangingina. May mayat nukas na makalaka ka. Alaan ka anakan. Italaang manin mga gidawak kang ka. Awan pagidaan minurabi eh. Taintad kun kaninanang mo tay daan na kama may. Kwa? Anda ngamin your ornongak ante. Apay no mangkita tayo tinalaklaka. Ibagam no di mo kaya tilyas. Ha? Apay akas takangay. E di pagad-adalang ka, amin na ka sa pulam, ipahay ko. Sana ka nagbalin nga imot kang ka, ngamita imutan na. Ha? Sana kasta ante. Ala. Sige, gatangan tayo ti ibagbagayo akama. Awan samot maururnong muna nako. Awan nga rod nanan. Takas ano, tungkal sweldo, addan niya ante iji opisina. Tila ipagpagatang na. Una yun na di akabsat ko. Jakla impagarob akas tagayam ti plano na. Mapagsusurot kung dagiti inararamid na iti kalabag sa nakaw. Ison samot akong ditulong iti last minute. Tapno adda karbangan na nga agdawat iti kwartaken ka. Pasensya kayo nanan. Paasig akabarbaro dagiti gamit da ante. Kat dagiti daan na gamit da, mapan kada kayo. Imbes ada kayo ti igatangag iti baro agamit, saan mat? Awan problema iti dayta, anak ko. Kan maysa, awan hilig ko kadagita. Isuna laeng tasika ti pampanunutek. Saan kan ama kaurnong, gap iti kadadawat ni Antem. Na? Ay, kat ti kayat na, kanayon nga agawting, kat si kamot ti ipasubo na nga aggastos. Agungat mat ngamin, no sana mapatgan ti kayat na, nanang. Anya nga taayat ti aramidan tayo. Nanang, adda hulugak alo ti ija lugar ti katrabahwak. Kukwa na amis mo. Mabalin tayo na pataktiran dahi jay, apaman na maitid ko ti daon ko. Ha, kat kasanon to'y kalkalapaw ta dito eh. Panawan tayo na. Sana bale, tasan tayo mat adaga da ito'y nanang. Apay, adda pagdown mo akwartam. Adda nanang. Parugyak ton ti agipatakdari ti balay tayo. Tapno makaakar tayo na dagos. Wain, kanakan. May mayat no addan bukod yu alutay ken balay. Ken tapno adda pakakit kita amit isuldaw. Wan nga rodang kan. Katapama na makaakar kayo ijay. Di yu ibagbaga kanya antim amayet ti adresyaw. Tapno di na masurutan ti ayan yaw. Talaga adi nakasardingan da jay adawat-dawatan iti kwarta no maamuan na ti umakaran yaw. Ha? Pudno nga asawak ni Antay. Jak kayat tar aramidin na. Pananggundawa iti kas niya nga aramid na. Iso apas pasensyaan nyo lakuman niya antimuhain. Siyak ti mababain nga po iti panangpurpursana ken ka. Amang tadi ti kwarta ken kuana. Mangibabain da jay nga asawa. Awan utang da na imbaga nakam. Agasam, pimanaw da adi nagpakpakada. Katimaday, jakun makuntak ida. Di mun amoy no napananda. Nukas tama lang, singirak amay na naitultulong ko kadakwada. Ay namayet, no kwenta anaimbag. Nabayagan na nakabayad ni Elias ken ka. Sumsobra pa'y siguron atin ay tinakin ka. Kanayon mo mat adawatan. Tunggal agsweldo, dawatan madagos. Ay, kurang pa day dya, bayad da kanyak. Di ka lagbain itikas na aramida. Ha! Rumarak mang kidi. Inak man nagdamag kadagiti sigo da karoba da ide. Ang mga namo dati makaranda. Agar arbais, rumor ka palaang. Kadama payong. Agpayong nga ka. Unay mo dagita aluganan. Didak pa'y mo't pagbigyan.
Didak pa'y pabalasiwan mo dita kalsada. Ay, najay. Nawayan basit. Tarayo ko na. Bumala si Wakit din. Anay. Nagkalis. Tulog ka. Tulong! Tulungan na! Bayaw, kumusta ni ading mayet? Operain da ka no ti ulo na ipag. Grabe ka no nga ti pan nakaipakpak na ilinay galis. Anya, ay nakaasimot ti kabsat ko. Wan nga raw. Kurak nga minasaanan arumwar ngam nagpilit may. Ala, ikararag tayo asapay lakuma, tamaagasan adagos. Kumusta, ante? Apay no mangangka, di mo alaan. Ha? Naggapo mo ijay Hawaii. Uncle, apay nga yakastamot to ni ante. Nabangi. Wan nga raw baraw. Kastamot tan tinagtungpalan na. Napukaw nan sang tilimbong ti panunot na. Ay, Kaasimat ni ante. may katul. Gapwanan siguro day ta ti pan nakaito pati ulo na. Ala, uncle, no kasapulan nyo titulong, di kay kumaagbain nga masidag tala kami. Tas sidadaan kami at tumulong. Agyaman barok. Napukaw nga rod ti ikit ko tilimbong ti panunot na kat kalpasan ti sumagmamano abulan, kimaro ti sakit na kat ison ti impatay na. Kat itadamutan bukod mi abalay itinak, kat nangasawak matan, kat adan bukod ko a pamilya. No pa'y kasta dalatamat iti puder ko ti inak, kat jakpulos binaybayan. Alakastan, digayem mo, Rico. Alagagayam ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Dakalayaman manen kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa.